hai pe no fila ka to so si me ma ne to ki mon ka ta ke o to se pe ta u ma u ye pe to he mo to mu pe ke mu la ve ya Onetoto ko si wa Vaipulu ko na mu fo i he ni tak di ko ni ko ne tangata e gien amen pa ko he ni ko ha wi ape me New Zealand ko e a mai ki he birthday on to fefine na New Zealand pe a ta mai pe ha ka ko fi no we no ke ne ha o fa o si. He's still a role model for my life. He was my youth leader when I was a young, beautiful boy like you. I wish that all the young people are here today. And I wish also that the church are all over here today and listen to these young people. Weeping blessed by your message today. Thank you so much for your preparation. What is so touched to me is my grandson Naya. Continue on board. We're still praying for you. If you get man to him was kabadi algi Lucila. Babe ki failo kon toto kuyai. Mumu hello tu. Ivaini kabadi ke mabe hello tu ivaini tigat kai kon toto kusiai. He's still a role model for me, even today. Amen. And I'm glad to have Onetoto here to say the benediction for all of us. And I know it is a blessing. It's all blessing for all of us that we have heard from all these young people. This is Onetoto. Tua mu ahora watagoni porque mana que eu tua mu ahora watagoni ano ko fa mari pe como que eu fai a luta forte o fifi uma matatu as moto kakaitoa como e falou lá coini kadia ha manaki deu geni wata coini tá mas porque vai ficar o lugar para mari do algo kau helo tu wata coini tá mas vai ficar o algo que feito tá é algo que aí que mamãe kau formaro ya fa pe ni mo yen jo ka tai ka ta bo e wa ta ko ni sa pa te ma ni ai ki ne on ta to ki ta fa ta ya fe tu pe ta pa ya lu fa ma lo ki e ki ne on me fe na ma ri mo ta to mo u ki ta to fe lo aki wa ta ko na ni lo te ta to fe lo aki amen ka ku ta to e ki na fe tu ko to pe ta ya on me fe na ma ri mo ta to tau whenonga ki mo tau ngai whamiri, tau ngai maheni, tau ngai kawe. O whiwhi a pito, e rua maho ki o mātatu hani e te moto ko ke ilo te moto. E ai ni e kau tāwo, koe ki o lawa wawe atu moto. Ako tupe, te tau ki whiu tani si pe ko ilo kāto moto. Anyway, tika e whakatau roto. Te tau o tō mafi ki mua ke maurea o whamatawa mea ki a whiona o stoka e maanganga pe a whiona mea kotoa o whamao i he tawurere a whiona ko whae mamatoa whanauanga kei tō mua o mo whae haa ke ai wala mai ki hene Fia ke whamao ke te kore eki e tohi ko whai mai whai pao whenua ki mo e whamiri a whiona e whanau lahi koe ni whamau pe eki au koe ha whawhotua o ku whanau aki whanau ala o koe whamau pe ke a whiona
me ako tope ko ke fai mai mau ui ko ko mau ko ka mau ma to fa boen ka ta mai ka ta mo ke ni ya fu tu pe ni ko mo fi no ka pe ma fiona tu ko ko e fe hi a o mo pai ko me a o ko ke fi mai ka e ko fa no ka mai ma ta ko ni ka ta no ka fu mo o tu ha ke na ma aki a fiona e ki mo fa ma no hele mo ta pa ko ta pa ki na ka ta no ma no e ki me ko to pe ko ke fa na ka ta no na fa ko to pe ko fa na ka ta ki ma o si ai ha ta ma o ko ni wa a no ni a fiona o ko le pe e ki mo mo ta ko na pe mo ko ta ko ni Tonga Savieti o bao me ko to pe ha fiana to pe ki na ho to mo fa hani mo ko le mai le ko to pe mo ta bo ki ma ma o ho fo classico a ka ko mo mo e amen thank you Thank you.